Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Koncept Transego Persona. Nastavljamo sa tumačenjem ove knjige i danas ćemo objasniti jednu izuzetno učinkovitu tehniku koju sam detaljno opisala u knjizi i koju ako uspete da savladate i počnete da upotrebljavate, odnosno praktikujete svaki dan, vaš život će postati mnogo prijatniji, a vaša transformacija će početi da daje vrlo konkretne i uočljive rezultate. O čemu se radi? Radi se o tehnici pražnjenja emocije i osjećanja. Kredit za ovu tehniku ide gospodinu Zoranu Pavloviću koji je koristi u svom online programu. I po meni je ovo jedna od najboljih tehnika za pražnjenje negativnih naboja u našem telu. O čemu se radi i zbog čega je to važno? Važno je zbog toga što, ako se sećate, rekli smo da smo mi multidimenzionalna bića i da postojimo na svom nefizičkom nivou, dakle na svom intelektualnom, emotivnom nivou, ali postojimo i u svom materijalnom obliku, odnosno u svom telu. I svaka tegoba koju mi osjećamo, bilo psihička ili fizička, zapravo predstavlja nisku frekvenciju našeg materijalnog postojanja i ona nas koči, sem toga što je izuzetno neprijatna, jer nam je neprijatno kada osjećamo neku tegobu, koči nas u svim našim pokušajima da svoj život transformišemo. Zbog čega? Zbog toga što ma koliko mi radili na svom intelektualnom ili emotivnom nivou, dakle usvojili nova temeljna uverenja, pokušali da promenimo programe kojima ne služi i tako dalje, sve dok mi u svom telu osjećamo tegobu, odnosno nalazimo se na niskoj vibraciji, ništa od toga neće zaživeti i neće se dogoditi zbog toga što je telo ono što mi osjećamo najopipljivije u svom životu, zbog toga što je to materijalna dimenzija. Ova tehnika koju ću vam danas objasniti je vrlo jednostavan način da se oslobodimo svakog oblika tegobe u roku od 5 ili 10 minuta. I izuzetno je laka, može da je radi svako, međutim da bismo je uradili na ispravan način treba da shvatimo tačno o čemu se radi, da shvatimo koja je njena svrha i da napravimo granicu, odnosno da razgraničimo šta su emocije, šta su osjećanja. Dakle, emocije su definicije telesnih senzacija koje smo mi od svog detinjstva pa ka svojoj odrasloj dobi naučili da definišemo i usvojili kao svoju istinu. Znači, praktično posmatrano da niste nikad osjetili težinu ili prazninu u grudima, grč u grlu, vi ne biste znali u stvari šta znači reč tuga, ne biste znali šta znači ta emocija. Da nikad niste osjetili pritisak u glavi, bubnjanje, da vam se tresu ruke, da se znojite, da osjetite tenziju u telu, vjerojatno ne biste, lupanje srca, vjerojatno ne biste znali šta znači reč, odnosno emocija strah. Da niste osjetili prijatne leptiriće u stomaku, nalete, pozitivne prijatne impulse u telu, ne biste znali šta znači sreća, odnosno radost, odnosno ushićenje, zaljubljenost i tako dalje. Dakle, emocije su definicije telesnih senzacija. Telesne senzacije ili telesna osjećanja, dakle šta god mi znali o definicijama iz psihologije, literature samopomoći, o tome šta su emocije, šta su osjećanja, mi ćemo, da bismo dobro upotrebili ovu tehniku, koristiti ove dve definicije. Emocije su dakle opisi telesnih senzacija, a telesne senzacije su sve ono što fizički u telu osjetimo. I treba da pazimo kad budemo radili tehniku da ne mešamo ove dve stvari, ali to ću vam objasniti kasnije kad budem objasnila kako radi tehnika. Dakle, ono što je jako bitno da u ovom momentu zapamtite jeste da su telesna osjećanja sve ono što fizički osjetimo, a da su emocije definicije tih telesnih osjećanja. Druga stvar koja je jako važna jeste da znamo i da
da prihvatimo da se ovom tehnikom zapravo fizički dešava optimizacija našeg energetskog statusa. Zbog čega? Zato što je prirodno stanje svakog čoveka da se osjeća dobro, odnosno šta to znači ako to posmatramo kroz telesno osjećanja, znači da u svom telu imamo osjećaj lakoće, da nemamo nikakvu vrstu pritiska, tegobe, grča, težine. To je dakle optimalno energetsko stanje koje po defaultu prati i optimalno emotivno stanje, dakle da se osjećamo dobro, da ne osjećamo nikakav oblik straha, prisile, tenzije, frustracije i tako dalje. Dakle, ovom tehnikom mi sebe dovodimo u optimalno energetsko stanje, jer jedino iz svog optimalnog energetskog stanja, dakle kad smo energetski laki, da to tako kažem, prvo možemo da se osjetimo dobro i da svoj dan provedemo na najlepši mogući način. Drugo, jedino tako možemo da budemo učinkoviti sebi i drugima. Treće, to je jedini način na koji sve ono što radimo u svojoj transformaciji može da zaživi, dakle može da se primi. I četvrto, ako zanemarimo sve ovo što sam spomenula oko duhovnog razvoja, ako ništa drugo, možemo da se osjetimo dobro u svakom momentu u roku od 5 ili 10 minuta da se oslobodimo telesne tegobe, tako da mislim da nema nikakvog razloga da vi ovu tehniku ne naučite. Evo ovako, idemo. Kako se radi ova tehnika? Vrlo jednostavna, iz dva dela. Prvi deo je namera, gde kažemo sada ću isprazniti svoje emocije. Tehniku radimo na sledeći način. Sednemo u prostor gde se osjećamo dobro, stavimo ruku na grudi, to je povezivanje sa našim telom, zatvorimo oči i kažemo osjećam se i počnemo da izbacujemo sve emocije, dakle prvo radimo emocije, počnemo da izbacujemo sve emocije koje će nam dolaziti na pamet. Što brže radimo, to je bolje, zbog toga što tako zaobilazimo i ego koji će početi da definiše i da nas uvlači u razloge zašto se osjećamo na određeni način. Dakle, to ignorišemo, stavimo ruku na telo i izbacujemo emocije, rekli smo, dakle definicije svog trenutnog stanja. Dakle, u praksi bi to moglo da izgleda ovako. Osjećam se besno, osjećam se tužno, osjećam se uplašeno, osjećam se dosadno mi i tako dalje i tako dalje i idemo, izbacujemo sve što nam padne na pamet sve dok reči ne počnu da se ponavljaju ili dok jednostavno tok ne prestane. To će se u jednom momentu dogoditi. U tom momentu kad smo definisali svoje emocije, dakle svoje naučene definicije, zaustavimo se, otvorimo oči i kažemo dobro, sad hoću da ispraznim svoja telesna osjećanja. Ponovo zatvorimo oči, stavimo ruku na grudi i kažemo u mom telu ja osjećam i onda ono što mi je ovde jako važno da ne skliznete i verovatno ćete grešiti u početku, ali poslije ćete se navići. Kad kažem u mom telu ja osjećam, ovde ne ide osjećam strah, ne, strah je definicija. Ovde se skoncentrišemo isključivo na telesne senzacije, a to može da bude čitav dijapazon telesnih senzacija. Na primjer, u mom telu osjećam grč u želucu. U mom telu osjećam pritisak u slepočnicama. U mom telu osjećam bubnja mi u glavi. U mom telu osjećam težinu u nogama. U mom telu osjećam grč u grlu. I idemo i praznimo, dakle skeniramo sa zatvorenim očima, skeniramo svoje telesne senzacije i izbacujemo jednu po jednu. Što brže to bolje, zato što sam rekla tako zaobilazimo kritički stav uma, što brže to bolje i uočiti ćete jednu izuzetno zanimljivu pojavu, a to je u momentu kad
obratite pozornost na jednu telesnu senzaciju i kad je ponovite, jer ako imate neku intenzivnu senzaciju tipa intenzivan grč u želucu koji se obično dešava, je to obično detekcija, odnosno manifestacija stresa ili bilo kog oblika anksioznosti, ponavljanjem senzacije osjetit ćete kako senzacija slabi. I to je ono što je najlepše u ovoj tehnici, a zapravo iza ovog sistema se krije čista fizika. Energetski, kad usmerite pažnju na određenu senzaciju i kad je izgovarate, ona slabi. Htela, ne htela, slabi zato što ta energija mora da se raspline. Ovo se naravno dešava i sa pozitivnim osjećanjima i emocijama, ali logično, realno, ko bi hteo da se oslobodi svojih pozitivnih i prijatnih osjećanja, tako da koristim, ako biste to probali i sa nekim prijatnim senzacijama, opet bi im intenzitet opao. To možete da probate čisto da vidite da li radi, ali zašto bi se iko svesno oslobađao dobrog osjećaja. Dakle, u momentu kad počnete da izbacujete telesne senzacije, pratite i skenirate kako se njihov intenzitet smanjuje i radite to sve dok u svom telu ne osjetite prijatne impulse, prijatna strujanja, jedno prijatno osjećanje, jedno zbirno prijatno osjećanje. U tom momentu otvorite oči i svesni ste sledeće stvari, da ste za celu ovu praksu potrošili možda 5 ili 10 minuta i ako se setite kako ste se osjećali pre nego što ste počeli i kako se osjećate sad, vidjet ćete zapravo učinkovitost ove tehnike i vidjet ćete da ste sami pozornošću, usmeravanjem pozornosti na telesne senzacije uspeli da ih se oslobodite u slučaju da su bile neprijatne. Ono što je takođe zanimljivo jeste da što brže to radite, to sam već spomenula, što brže radite to je bolje zbog toga što vrlo često može da se desi da izbacite uljeza, dakle da izbacite neku definiciju u emocijama koje uopšte niste bili srećni. Koji je primjer za to? Na primjer, dogovorili ste se sa nekim da se dogovorili ste sa nekim da se nađete i tog nekog nema, on kasni i vi sad sedite sami i počeli ste da budete besni zato što ta osoba kasni i nje nema i vi je čekate i na što to liči i ona vas ne pušta i tako dalje, to je sve ego. I krenete da praznite i otprilike bi to izgledalo ovako: osjećam se besno, osjećam se iziritirano, osjećam se uvređeno, osjećam se napušteno. I u tom momentu reč napušteno je zapravo vaša najvrednija reč. Zbog čega? Zbog toga što je cela vaša frustracija, uvreda i bes zbog kašnjenja te osobe u stvari pokrenulo vaš latentni osjećaj napuštenosti koji ima veze sa vašim detinjstvom i tako dalje. Dakle, na ovaj način ste uspeli da se oslobodite suštinske tegobe i naravno pokrenuli ste proces transformacije, pokrenuli ste proces čišćenja fajla napuštenosti, ali o fajlovima u našem mozgu, o načinima i principima kad se koji fajl pali i kako reaguje, to će biti u nekom drugom videu. Dakle, za ovaj video bila je ova tehnika. Pokušajte da je uvežbate. U početku će vam se mešati emocije i osjećanje. Pokušajte da se svaki put dovedete u to stanje, idem iz početka, i vidjet ćete posle vrlo malo pokušaja će ovo postati vaša omiljena tehnika, jer ćete se setiti u svakom momentu bilo koje fizičke ili psihičke tegobe da je u vašim rukama da se oslobodite. To je bilo to za ovaj video. Pišite mi da li vam je uspelo, pišite mi gde ste se sapleli ako ste se sapleli i naravno pišite me o tome da li tehnika radi, da li tehnika vama radi, pošto tehnika sasvim sigurno radi, i kako vam se dopada. To je bilo to. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u sledećem videu.